Ia, e whaatanofa atu, e le mapano le tunu Samoa tupu tamali'i, o le tunu tamam tina usa matua whawhine te i o lava i le whanau o vili le lua yeru, o le pulenga le tātou wana ata, le nei o le Samoa Entertainment TV, mai au kilani ni sila, ia, mai le tātou o tisa o tui au kilani, e abea lo ni leo, masui poi o le au whaingaruenga, e momole tuai le Faafetai tele lava i le mamalu o le tunu. Tamam kina o usa matua whawhine. O loo tia pea tuli loa tātou wata i bāia so te tas. Whamalo la i ngā luenga, whamalo foi i le langolango mai ngā luenga o le nei Tausaga. Leo tātou o malipa ai wina. Ia vele nei a manoa e whapea tuai. Faafetai tele lo tō langolango mai. Whatai le mai mo pēia tātou wata mai Samoa. I aso te tasi mantua o le aso ngofua e le aso tō nai. O lo o mai i te oia tātou atamua o tātou talafo mai Samoa. A wina tu sa o mai lea i le au o nanga a le lua ame tā nielu. Patase ma vili tuli matala. Patase ai mangana sa vea, Manuia. O lo o mai a tātou update i pāmstinonga. Ia manisi o vaenga o meo tutupu i Samoa i bāia so te tasi. O le tātou wanata le nei Samoa Entertainment TV na amataina ia lasu mamua o perila lua ape stulu maliva. Ua lima stulu ape lua salaua tātou subscribers. Ia apa ia tele subscribe. Ia o omi pa mauna e pito lana o tātou wata. Na abea lea oe matangata o le nei ala ata. E ape ono salau bala stulu malua ia tātou videos. O lo i lunga o le tātou tēnā o lona winga i te whiu e mai moa. O nei atai au ki ai le telo o tifanga a tātou wata tifanga. Thank you, Grandma. Toi po i le tama savai. Le lupe na popoa e bau ese. Toi po i le tama whama. Ia ma le tele o nisi o ata. O ata maali o ata paleitu. O pili ma le vaenga. Ia mese le tele o tātou wata po i nei o le sisinga pua. Patase e ma le te wila. Ia ma mea o lo tutupu i Samoa i le vai tau ma le vai tau o le Tausaga. Patase e lam tātou talafou o atamua lau Samoa Entertainment TV i vai aso ta itasi o mai e ato e le lua ame tānielu ma bili tuli matano. Ua tolus tulu maleono miliona tot talau fitu pā ma le fitus tulu tolu i lātou o lo mai moina a lātou tano e au fia la maro sunga le te mai mo mai bāia so te tas ia velo leo o le pulenga o le tātou wanate whapea tuai Faafetai tele Faafetai tele lava e mamoli atu mo ngā lofa ma whamanianga o le Kirisimasi ma le Tausaga fau a watamua mai Samoa ma lo level soifua Faafetai langlango mai tātou au nanga tātou fuia i le Tausaga lua o lua wha tātou tue whei loa i foi i le alofa maleanga leo le tua o alofa tele atu Manuia whai ngā mālolonga. Au tātou tā pena tu mo le fiafia nā nei whawhi loa i ai le whanau mai o le pepe polo sia mo moli atu ai whai masui o le kompania le Samoa Entertainment mo moli atu ai i a whamuyanga o le Kirisimasi Samoa ma le Tausaga fau. Ia tātou maua se Kirisimasi fiafia ma se Tausaga fau Manuia. Mai lau tau ono nei o ngana sa vea Manuia ta whianga. Ia tele ni sa pati soifua. Manuia Kirisimasi ma le Tausaga fau. Billy, Lady Warrior, lau tau au auna. Take care and God bless.